Ya, tse monna a thoma go bolela, a thoma ka go hemela godimo tse gore le re to bolela ka tša nama bjala se maswina. Re kgwatheng ka tsokolo ya motho o moso mo lefaseng. Ke tabe nngwe ka bontšhe re sware gabotse nne. A re no kgwatha re bone gore gabotse re ka leka jwang gore se ka hlaga gape, le go leka jwang gore re tloge mo tshokolong. Dilo tše dintšhi o nyaka go di lokiša, o thoma mo di thomileng. Mathata ka moka motho o moso, tshokolo ye re bonang e thomile kae? Le di-scientist a re thome le di-scientist e di bolela taba gore bophelo bo tšwa mo Afrika, bo thomile Afrika, bo tšwa Afrika. So tabe re swere in mind e ba taba gore ka gore banna ba bašweu re tano re ka makgowa, a re no re makgowa ka mokgwa a tlogile mo Afrika. Ke šomiša mantšu gore ka mokgwa re bereka tsebo e re e tsebang, re ka se be shoka lo tše ka moka. Ke gore ba tlogile mo ba ya ka kua ntle, di-Europe tše ka moka, ba leka go advanca botho, ba leka go level e nngwe go kgwetša tsebo ye nngwe e le gore re be re sene le yona mo Afrika. So e ba ya ka kua ba thoma go advanca ka mokgwa ba agang, ka mokgwa ba bolelang, ka mokgwa ba diang dilo, ba tla ka di-concept tša di-technology. Then ntho ngwe kgolo o swantse gore re bona ke gore ba tla ka concept ya go advanca di-weapons, dibolai, ba dia dibolai tša go kgona go bolaya tima. Okay, sharp. So re forward-nyana pele ba tla ba boa Afrika. E ba boa Afrika ba hwetša gore no, re sa le rich ka tša moya, re sa le rich ka culture, re sa ne le dikgoši, go ne dikgošigadi, re sa tšwela pele ka culture ele ya go huma. So a gone bothata e ba fihla mo ba nyaka mo ba ka dula. A kore ba bangwe ba rena ba gana ba rawa mo go dula rena fela so le so. So ba leka di-weapon tšele, dibolai tšela tša bona tše dingwe, ba di tšea ba di šomiša dintweng, tše dingwe ba di wina dintwa. O ka re go fihla mo e le gore re bone gore ga botse ba ne le dibolai tša go bolaya kudu, ene rena a seng rano di nana tšeo nne wa e bona. Taba ya bobedi ke ya gore ke rena batho ba go rata, re nyaka go bona batho ba sokola. So e ba e tla ba boa morago, re ba amogetše gabotse, ba tsena gabotse, ba dulišana le rena, ra ba bontšha kua le kua le bona ba tla ka dilo tše ba di kry-ileng, ba kgonne go di dia ka kua mošo wa mawatle. Mara ba thoma go bona gore no man,
batho ba amogela kutlwana, ene ntho e ke weakness, re ka ba tsenela gana moo, ke ntho e ba e dileng, ba tsenela motho o moso gana moo, o e bone, ba tsenela motho o moso gana moo, ba thoma go rutswetša, ba thoma go diatšana tša slavery, ba di introduce. Re ne le di-servant, of course re boletše gore re ne bogoši, re ne di-servant concept tše re ne le tšona, mara bona ba idea engwe ya gore a o mo patela, o mo felelo tše disoke, o no mo fa dijo a phela ka tshokolo. Shapo tabe yane ra se tšele hlogong kudu until ba tabe e kgolo, ya tlala lefase bophara, re no re phapara, ra khotso ra ba banna ba re swere ka megolo, re šetše ka culture rena, mara bona ba tšea di-pleke mo re dulang, ba tšea land. After ba tšea di-land ba thoma gore rentišetša di-rente, ba re rentišetša mo re ka dulang le ge le ga bo rena, ya ba re swere bothata, ke bothata bo re bo swereng antšwatšwa, ene ke ntho e re e lwang. Jalo go ne dipotšišwana gana mo, re lwela eng gabotse, a re kwišane gore re lwela eng gore re kgone go lwa gabotse. Ene re re ntwang ke ra re no bolela ka taba gone gore re tša dithunya le mefaka ra go ntweng, re bolela ka dipolelo tša rena as batho ba baso, ganyotso ke rena as batho ba baso, question conversation ya rena le di-question tše re di raisang bjatšo, re lweleng eng, re lwele go ke tseba, re lweleng go ba phala ka di-civilization tša bona, re lwele go ba le tšhalete go ba fetiša, re lwele independence ya Africa, re lwele re barakeng re kgone go ke nagana gabotse, le go ke nagana gabotse o swantse gore nke re kgethe gore gabotse re nagana eng, re nagana Africa e ntshwa, re bušetša Africa gale go ba re dia jwang, re dieng Africa e ntshwa na, ya go ba le di-civilization lo tše ba di kry-ileng na, go ba re buele go yela rena na. Ke dipotšo tše e le gore a se re ba le dikarabo gabotse nne, mara e re ka thoma go di bolela lo tše diso, go tlo ba le mo re yang, especially tabane gore re compete le bona ka di-standard tša bona, gane re tlo fihle re no phela rena, re phela re compete le bona ka di-standard tša bona, ke bone ba no kgona go tšhentšha gannyane, and then rena swantse re bale gape bona ba šetse ba di tseba loke, so re no compete go fihlela go se ne mo re yang. As batho baso re nyaka eng, e re ka thoma mo go bona gore re nyaka eng, re bušeng Africa e la gale, re dieng Africa e ntshwa gape, Africa e ntshwa e swantse re tle le molao o moso wa rena, re baraka di-Roman Dutch law what, re dieng wa rena na, tšwelopele ke eng, ke mission, one of the mission tša video gore tšwelopele ke eng, re kgetha eng, ene e le gore re boela go tšela tša kgale, re tseba bokakang ka bo rena, re ya ke tseba na, re ke tseba bokakang, batho ba le ba gale ba enough ba gona na, re ne dibuka tše di enough na,
tša go bolela ka culture rena di hlalose gabotse ka botlalo. Goba re thomeng e ntshwana, re no šomiša tše re di tsebang, re thomeng e ntshwana. Because e re ka se kgethe gabotse ra no dia di-mixture tša di-hybrid, re tlo ba le bothata. Wa naganetšo o kgotse le lenyalo ba re tradition ba re white, o bona re hlakanya dilo and re kosa mašeleng a e le gore a re ne le ona, e re kosa mašeleng a e le gore a gona. Ke goba ka mo le ka mo. So sontse re no kgetha re bone gore tšwelopele ke eng. Tšwelopele ke eng. Afrika ke e kgolo, e nyaka tlonge re sontse re ngwathe ka di-piece gannyane le gannyane. E ka thoma ka di-country tša decide gore tšwelopele ke eng. After re iša go di-country tše dingwe tša Afrika, ra bona gore di a jwang. Nagana country e tere e advise, nagana president ya country ya Afrika e advise e re ke advise gore e le dia manyalo diang white goba le di traditional, ke advise a enforces law, o advise on one system dirang traditional goba white gore le ska iša mašeleng a mantši. O tsebe e change country immediately. O tsebe trending ke renyana ya tsena fashion, e tsene fashion seaso gore thomo o seiva, re thomo o seiva. Le bona taba. So sontse re no ke kgwetša ke rena batho ka borena, a se ra khapa batho mo lefaseng nne, a se ra khapa batho nne, o e bona. So immediately after re ke kgwetša re tlo ba le way forward, re ba le way forward. Di-conversation tše selong re thomile go di thoma, so re thomile go di thoma ngere bjalo di thomile bjalo. A di tšweleng pele. Ene re sa nagana, a re die mašeleng gore re kgone go ba le dijo, ntse re nagana gore re nagane re ija, re ska re sa nagana ra rawa man re boela magaeng, a re sa ya gana mo sekgweng. Ao a re ding re ija, a re ba leng buka tšana tše ba di ngwadileng makgwana. La e bona taba le gore re tshepa go eng. E be re le spiritual, re sa le spiritual to a certain level, mara no e contaminated a bit. A re bone re dia jwang as batho. Tameng kgotso a re